ia whaatalo whaatu fo ile pa ia malu la tunu whaun tātou whiloa I fo ile nei a fiafi I so se tafal kilope o le e mo mai nei whaasalonga ia whaawhiloa ia tu sunga whaawhiangainga so se whaatu vai taulanga ia ngā te whaile tamali in whailaunga ta mama tinata amatina tuasin sina ia me se fola o talbou lim mai tai ia viele tuo tatu whiloa I foi balmanuia ni a fiafi le se me o whapole nai te tonolo mo pele Soifua lau le nai tu ia atunu fo e nai lui tau laiti ia ai le ni me tele ia ala tulanga fo waita tau fo nei vai tau I nei ai au kila nei ia wa matana fa ia si malulu fo wa fiafi wa matana tawila fo wa masani fo ile vela sai ia le la wa matana saule malulu ia ole tato vinga ia male tu e fa fo pe le vinga le tu wa ana le ia le tu tato tile au le mai malmania ni tu aso mo fo stato felo inga fifi ne fefi ai ole tato program fo ne pe on fa la lo atu matato felo e lava I te lua vai aso io o Lou Soifua Maloloina O lo o yo lava au o matuia na ana fautua tua ma papoa yatu ia ai o lava pa o ele le maleleanga pa ia se fa le toni Lou Soifua tele me wa le bo e ni vai tau e aona fa nga te tau ia le anga o telefo ia lu tau tele ia fa ma ia lo fa pena fa ina mena tau ana utangia le fautuanga o fa pena vatu fo e o fo mai ia pe vatu fo lunga ia la e se o lo I nei fautuanga a wale Soifua Maloloina ina ia fa pe ona maua pe ma Soifua lau lelei ia o tatu sponsors fa aftai mo I tatu sponsor lo fa pe ona fa ma fa ona fa atino le nei proclame ile tatu leiti o nei le radio Samoa ia fa pe fo I Malapita Drive Community Trust ia Malapita Drive doctors ia o la tuna lo o mfena fa tu beina tatu fa mo fa ia on tatu fila I fa pene le te lua vaso ia mal masina fo nei ia e tau longolongo tu pe tau tu anata tu au kila nei ia po nusila atu la va le wa matal malulu le o fo de temi mo le winter ale wa matal malu o tu pui fa na witi tau tua na o tu sile fila fa salonga tu te mai te tau wana fai ai le yo le tau malulu man tu le fa pe tu lo le nga tau wana ese taimi e tolu fa va ese fa a nga le tui me na le tau fa pe tui ma fai ai le malulu ia fa pena fo mta tau e qualify el tulanga le a me la va la matua ia mai ia ngasi fo ia tu mau ia tau tua na e o fa nga nai anga ia tu GP facility ia papena ona faifua eta tu tuina ina ia fa pena pui eta to o man tu flu ia o lo tu mau pele sa o flu mal covid tu sa pa wa ila u ia male no fa ma ia lo fa pena fa ia tu pui ia mai se la vai fa na witi ia ala ngata fele fa tu anga ia tato uma ia tato ngas tu mau ia tau tua na ia ngai tatu a fo mai awole na ole mai fo ala au ai lilia no masiasi ai tu sapela te a tolo lo fa longo ia toru masino tawa to advice why mai se supply toru masino ia o lo toru masino to advice ia ma wala vano te alwai fo te a FSO il better drive ia la vano bala wane ma fa yana fight pe pa lungo o fisotinga ta televave neva time ia ma fatino mai me town fight ai ole fa solonga pe ta proclame o lo fa solo la velunga kalena ale matanga luenga se fumalo ni sila mal masina nei e tele aia ia ngase ma pena o fa avele fa mo ai ile ma faina kava o mata to wana le lua ta proclame ile masina ia le lua vasta lo ile sa tatu tal no e pa faina e ai sa tatu no al to tonga le o
whatungao ia ma ngase loa whainai. O le so, ta sinei mata upu o lo o whaamamawhaina mai le masina nei ina ia whaapea o na sanga whaamalau loa ma whaamanina atili o le mea tau ma whaamanu aina o le whai ai ia po o le brain injury. Ia, tonu o tau whaafonga ma ai ia mai tauina fo ia le upu e tau o le concussion. Ia, ua whaalunga so ia i le upu teimi nei. Se tau lau tele na e whaafengo whien tau ia head injuries le ia teimi nei. So se mea, ta longa, ia ma whaapea na o ngā luenga, o a whaina i ta vale, a whaina i whale, o hala watu ai ngā whai ia tau te ola i ta upuna le la tatu e le fiafine ia o manu o tau le whai ai. Ia ai pe hana tatu se i te patasia i le whai ai na singa vai whaapupu ana i le tūlanga le tau whai ai whai o e matamata i le YouTube ia vai e iata na ua tu atu. He iata na o le whai ai. Ia tusa o se whaaputuputunga po se vaenga o lo o iai ia ne ura whaapitoa o le tino. O lo whaapeo na pui le lea i lunga o tātou ulu, te tonu o tātou ulu. E whaatonu mai ai mea uma tau le tātou tino. E mai lava le ulu se i tau i vai. E pe tau whaafai pena a le te le ma le ano no i le au ngā o le neito o tonga le tino. Ma o lo whapena o na pui ai i te tonu o le ipu fwelea o le tau tātou o le ipu o le ulu ia po le ati po fo se tulou. Pe o le o pona ivi na lo whapena o na pui ia le whai aina te vai atu e te tonu. Ia, ma le whai e tele o na vaenga, se mai whapitoa, e tofu lava le vaenga, ma le vaenga. Ma mea o lo whapena, o na whaafoe ma iai, ai le whapeu e whaafoe ai ana almena, e whesota i uma mea uma, ina i whapea o na sololo lei, ma whaanga sololo lei mea uma lava le tino, e fuafua mele e le whai ai mea uma e aona whai. Moi o mea ua pe ua le manatu te le tātou i le amala a o mea uma lai whai mea le whai ai ana le whai ai e le ma whai on tātou whai ase mea. Mai o le tutonga le whai ai e pēna whai atu o se whaapututunga o ne ura whaapitua. O isi ne ura e amata mai nā inunga le whai ai ai tau la le vai le umi o le ne ura. Au isi me pupu e sau mai le whai ai alua i mata, sau mai le whai ai alua nga i le ngutu, wha i alu le whatu, alu i mama, e whapena le te le ma le ano no e whisota ingo nei, o le nei alua na i maso, ia ma tonga ese, e whapena le ona whaafoe mai ele whai ai, ia vaenga ma tiuche ese o tino, ia ona whaatino. Ai pete ane ia ao na faina la ia le fai ai ia e faina la le tulanga la le tātou fa longo so ia o le lave o le o lo wa ale ve lo le ia e te ingi ai le fai ai nei tonu wai le se me malo le fai ai a tau mai tawina le tulanga le fai ai e tai pe le vai o le mele fai ai ia a tunu whawhaingo fia o nā vai mō me fo e te mō mai i le ulo o le ia se i tulou ia whapena fo i le ulo o me tualo i se i tulou lava e vai whapena tau malola i titikla ngai tele na vai e ua vela malola i ti whapena le o na puti ma tāwhi ofi ma pui le tino i te tonu la o le tātou o tātou ulu ina ia whapena o na pui le awane ia whaina. Ai peta ane la, a taia la i se mea. Whatata inga la nāle, ta wato wā aiso e la vea tā longa.
Ia pe la vea ta avale te o tawela ulu luma le whaata po luma le dashboard. Ia pe pa ufo le fale la vea ai. Pe la vea ngā luenga tawela ulu. Ia po o mea fu e whao ngai whai ngā luenga. E tete fole ma penana tete le ulu. E a whaina i are whai ai la ngai. O lai te tonu le pusa lea po tonu le po o le skal. Whapena ela ona taia solo ia mene o neura. A o mefo e esele ili kaka ngofie. Ili kaka ngofie ia neura re tu sai. E a whainu ngofie to e pe ngofie. Ia e pe loa le to e aonga. Me la nai e maita wina e la mea na whaitete ngā tā tele le ia tō tonga ne ole whai e ui ana le mana tele e tātou a tā ua tele. Mea la nai tau tua nā mā tātou ia tātou wao ia wa aile lei. Ia o aunga la o tangata ua whapea na mauala i ua masalomia. Ia po ua maua fo i ua iloa atua la ia le tulanga lea ua concussion mai se mea na la velo na au. Ia e moana iloa sa e le taimi sa la vea pe na la vea taimi na pa se taimi mo atu sa la vea ai. Ia a o mea la e masani na tā ua i la tau pe a whai o la a whaina. E ono whapea mai e ti ngā le ulo pe ni niwa fōi. Ia pe ua tau wha le tonu fōi ia le memory vole le tau confuse isi taimi. Ia pe wha le tonu fōi la tu wa ai. E whawhau, ia pe ono puai fōi. Ia pe wha solo ina au ngā tā ngō fie, ia ma pe wha ona nā fō inisi o taimi. E o nisi a tangata e wha longina pe lai o mia le luna ao. Ia o nisi fō e wha pea ua ili tata ngō fie i mea pe o le pe le whalongo, mea le wa ai, ua ili tata ngō fie. Pe o mea nai te le nta ua matangata po o symptoms ngā mea masala mea e o whaatasi la me le sala vea, se taimi la tamai po se taimi tau mamau atu. Asa e la vea lea ngā o le mea nei, e mawhaina la vea, na te ele e mawhaina la vea, na pe ala e lisi mena tupu to le lei, ai te ilo a matan to e sau le mu. E mawhaifana la vea, ia maa e roa uma ta mea nai te bai te hei. E mawhaifana la vea, ia o taimi o iloa, o taimi o le lei, o taimi o loa, taimi o le lei whapena. Ai whapea fo i tangata matu, ai whapea la e whasolan matua asa iei ia mea whapea na tutupu i a tātou whai ai. E wawea lana o atu i isi wha mai o i nei leo tu whafongsa ei. O le, pe fole le dementia, ia ma le Alzheimer, o nisi a tangata e o atua i le tulanga e vea i maliu, tulanga fole le epilepsy. Ia maisian, to inga ngasi ngā o meo neura. O mea la nā whana o tau ato, mea o mea tau mai le tangata, pia mo symptoms, e tau masalo mia e tulanga le o tangata. Ua lae maua le tulanga le concussion, pia no whatu, e le, e ono maua tonu al taimi whatu aumun la vea, pe whaatali fo, pe fia vai asa whatu ailoa, ia po le fia fo e masina, o whaasolo solo ama, whape nātua. A o nai mea lai lo e aia e tau masalo mia, la tulanga le mea po science. E o whaatasi lama mea nā. Ia, e ono mai taua ia ni waenga ese foi e fōlinga māsani ai, a whaita māsani le tangata mona fōlinga atu ne ini me te mai taua e le pe whaano noa, pe ili kakangō fie, ia po a mata whaona li mikilo na ngā ioi, wa tau le ngā ioi tangata sai ai, vai lea lima o lea tūre, ao i whea ma whea, ia pe whai fo ma mata pongia, ma tau le ma whawhangu ngā tā isi taimi. Ia, ma nisi tangata ua whai maoso ia maina pe ua maua le maina o le epilepsy. Ia, ma tulanga nai ili tata ngō fie, ma pe tau whai matango le uru.
na mea na o science na masani na masal be a faina faina lu so o le mea lana e ile whaafoma ila vai ala masal mea se la viese me pena e ile me ta le Glasgow Coma Scale e vave ina siaki po le tulanga le pese tulanga mata utia pese tulanga feololo pese tulanga e mafaina na fole de na fata tali pe va ai atili ele o tele se fa le tonu e Glasgow Coma Scale na e fua ile ngai yo mata fua ile se fatenunga te fai ai ia e o fo ile fatenunga te fai se tala e fai mai ia ma fa po nga fo se fatenunga te fai e fo fa ngai se vai ngo lima ma vai me fa pena pe tala fia ngai e fua ia skills mo po numero fa popo fatas o nei loa ia la pe fa pe ma o le score pe te maula la le toru a toru la ilo no inga wa fa te le al fa le ton o le tolu ile valu a fa tolu anga ile valu le fa ia e matua series ala tau ana vaven fai fufonga te mina mai tela tata ave lo fa ma ima fai fa ata me umana e siaki mai no a mai le iva le sfulu lua ia te atunu lai ele o leanga tele ele leanga te mina ia ma le sfulu lo ile sfulu lima wa sfulu lima le toto ia o la tola na ta o mild ia mai mfaina fa tali pe fai ele ia ni sime o ali ali mai mfa pena na me uma e follow up uma ni te wa fale tonu langa o pena fa e te me tuaina sau mea ia ali mai ia ai te lo mulmulia e o tuai tele se taimi mulmuli na fa so no ta fa te I mesa sau le news for lava yes ia male tele mau tala e winga le mene o le afaina le uru e fa to ai lo mulmuli ia o tele nisi wa afaina tulanga lea ia ma se tonga fitila le tonga fitinga la le lo il vitem dei o le me mo ia va vene lo la ngele se me ono mo fente fa fo I tu pe aleanga ele anga lo ne uro tonu lai ton fa ai ele to tu sama le stroke ia ma me na o a fo le stroke a bo po ala va me pi la fa ina lu ia va vena fa ina che o le anga ia le ngatele lo ma va ai lo fo mai po le team e concern ni fa ia fa nga solo me ton fa e lo ai pe tau ona tau filo tanga tele o ne to ya pe talo pe tona na malolo o ne to ya a face me mo fia vai ia o malolo le lem fa solo ia tong fitinga town fight ia mai o no inu bien nai fo la una mo tinga ia o nisi fo ia e fai ia tong fitinga fai tonga fa tonga fa tope ona a mesiala pa fa wa ta ele pulu ia a pe na toto fole le masa ai ton ia pe o mena e ono va fai e la se tulanga na tonga fa pitoa ia o ni me tonga e te le risk e te le lo pe te to fo me tonga pe le ai o ni si fo ia e ono fa nga fa la o e tau fa e tau ta fio filo na I tango fie male mena I kakango fie ia po fo la o fo e tau lift longa mood langa e o istanga te deep e feel depressed po wa pe o le sta o le se fa mo ma o suia ana anga ma me fa pena lo no winga te tawai tangata lata se le tangata mai siata I to lua ma e lata iai fa nau me pena ia mai tau le tangata pe uma ia se la via fa pe le anga e no ma le fale mai tau ma me fai langa ia va mai tau wina rosin me ele ma sani na fa pe tam porting tau wana va ve vai langa e ono fa tupula ia ma le anga tela ia no tuai le na fai ia ato aila ma le tonga fitinga la o mo me fo e ma sani na fai me tau fa palangi le rehabilitation I mo me tau physiotherapy fa ngai o ingo le tino ia a me se o le tulanga tau le mafau fau iei mo psychotherapy e fai
ia o me whaanga i la tu lima, ia whai fo sa wha le tonua la tu manava, ia me whai tu train uma mene i ne whapena o le tau tala, ia ma le tau sami, ia mea umana whai taimi o le toe whaafoi o le tangata le i le me tauna iai. Wa masala utou whaafonga i le tūlanga la iai nei, i le lakapi. Ia, nā utou tele nisi lau tā ofi me lakapi taimi ne wala na concuss. Wo whaamaunia concuss, iai nai nisi tātou alo nai tā ua o le mwenta tā almo le sifia vaso ona laua kasi. Ia lo mō lātou ale lei tusa brale le leila ia lai whaalonga lātou ia. La na laua ia le category ngā concuss lai iei mea la siakie. Ia, it's tā wala na rest. Ia, wai le loa mea muli mai. Ia, awa whai le tonu la. Ia, o nai pupuinga la mo nei mea o le awhio tātou whai ai. Ia, mai tau, ia, tele, i mo a tālonga, ia mo me fo pupui ai tātou i tālonga, ia, pe o headgears, protective things, ia whangai i tālonga. Ia, whatata inga fusuanga. Asina mea mo amateurs na masani whaanga mo headgears. Ngā professional na wale ni headgears ta ilo iai ia ta fefe masalo tasile ta alonga whawhai awhai wana whai headgears. Wa uto tele na fo uto sile fea ya Muhammad Ali. Ia tasina tangate o maltemine i wamawha ale tonu mawhawhau la vea so le uru. Ia whao ngā headgears. Po fea lava lai ngā luenga, po fea lava ta alonga, whao ngā awane i whatamala tulanga, whao ngā mena e tangwa. Temi whanei ta alonga lau whao ngā mo special mouth guards e sensa i pēnā whaina lo ulu i se tako po se pēnā. Ia, e tu sap lalo malosi a vea o i wha i tua. Na i nisi o alon wha pēnā a vea i tua na laua o sensa le masingi la iei. Ia, wal tua pe o mena lau fai tau pui ai nisi. Nei te ua leanga tele ia wati tua fai assessment me umana ia fta ailo ale pe tanto e fo ia pe fia fo inversa la no fwai. O le situ langa le fai titia fto soani fai titia mo la via o fai ai. Ia o tu la fono a fai ngau mea me sainde unga au wala. Ia na ho ti la fia ia speed limits. O le sawa ta vale ia o te telefona le fai no le ulu ona ia ta fai. Na ta waina fai tete le ngata le speed a o le fai le fuspau ia fai taimi malava la alu ta vale pe te ngese pe te va e fai ala fuspau wai te le lo ale taimi te e wa tu fa fo se ia wai le na o fo e me lo pose faltoles ia na te ale wa ele le atu luma tu ta vale tua me na e tau ai ana fai sit belt te taimi ia e o fo fale e tawana ai mo a mesa na ia tatu tu amatua ai langa e la veang ngo fie na i tata matua ia wone ia fai ti mo langa tele mele i nei nu sila ole mo tata pa u fale tata matua la vele me ia pa wa la vele ulu ia na va vele na tu poini simia le tulanga na pe ali fai tete. Ia, o se whaasoa lata maina ma se whaapupuunga o le tūlanga tau le concussion. E no fōta e leanga e whaise i li kata te le, i li kakakelo le o le tātou whai ai. Whai tetenga tā, ne i te i wā whaina, ia ona toe pole fole au le au ngā. Wai pēa ona silifia o le whai ai, e ama o lunga i le whai ai, ai whaasolo manale vai ngon whai le alu tua sivi. E alua i lalo tua sivi, ia o le mileta o le spinal cord, ia e pui e iwi fo ina ia asasna o le vanga mana le whai ai nalo i lalo. E tu sala la vea lunga le uru, ma la vea i lalo i le tua sivi. E a whai na ia la toto, ia mo ne ura lai na le levo na, ia mwhapena i ma a whai na la ia mea meni o le tele na leanga ia mo ngā ioi el tino pe ala vea lalo i le vanga o le whai ai tonu tua sivi. Ia, me whanai whai te ngatai tele le vea o lalo tui vilanga o le whai ai ana, le vanga o mana, le whai ai sau mai lunga le ulu se e tau lalo i le tua sivi.
Ia, ole a whaisin tato malolonga, on te liu mai te tonu e iei nisi o whapea o na lato experiencing a fole meni o le concussion. Te o tela mesa e na ta alo, i ame rakapi, i a pole fo fusu anga foi. Ia, lato o tleva noa pa mau foi me e sauni me te whaasoa ai, i la oi foi experiencing me, wa e foi lau experience na ula vea foi ia o ia mapena, e o te fia whaasoa, foi ia o leanga me leanga te concussion. Ala faisina malonga le tienta te foi melia. Malo, faaftai ia te faatalo fatu fo il pe malu ni tuaso o lo tatou talanoa ni fiafi ile tulanga le ile afaina po le lavea o le fai ai o tau o le concussion. Pe ono ta ua ele faisima tatou malolonga taimine ofisili ia matali ia po sau fa popo foi. A mese ape a faina e experiencing ape a go through el mene concussion e na ia tatou whaalongolongo le ese le tanga ese le neme o le concussion langa ele tutusa ese a mese ape a ele tua inga la vea malod matua tangata ma meo mana e consider ia a o tali la ia ni ia tatou wala au o la o tau vola te la o tau vola ha wil me na o wa faina fo me no kan ka sia taronga me na taronga pa wala me no te mana tuolo talu tonu lai ai te fa longa tua malu luinga tino lai fui vai fa me la bad experience na ni me ole la via ia na vea ave tua la le lo sa we palme o fa lo ko malu winga ya ala fui vai tua ya temi o ngole light ya pauna la experience meni o concussion ese ta shoso na o felo ai talwe nei ya na matua on fatasi ya na ofisili foi la el mene pena mo ya ai tala foi la ia ele me na ia na o me foi ya ta longa la kapi o matutua la. Ia o moan me whana sa la kapi, sa oi sa ta alo, la vea le ulu papena. Ia uma ona whai ule o whaisina fianga masani fo idunga swa ava mena. Ia uma loa le fale, ia mena ala tai au, na tele lo pena whaafena, Paulo mena alu talo. Paulo mena alu talo, nga ana tele lo, nga ngai mau mena tupu, matuale mana tua masemetas. Matuanga ngalo pa iu tuale anga male memu na taimi ia fafte ola na o le fale pe me na e tauna fa te wai ono fa pe na fo i pe ai la vea ai tango fia le ava la ngai a tile la ona fa pe se la ti ona la o le ava la fa pe ia le lo o a ungol me na u fa so le nga tele ia ai to lo fo tuai tele me la na fa tete ele ava le te me la vea e de tai te fa tanga ina le me te me la no fo malo lo talu mai le la fo le na fa ina lo no lu e ele si toi nga me e te na hint e heading twitter mati ile me fo le ma tatou ma sanne ta me ya ma tu ya ola iti fo ya ole ta ole me mo tu ta ile ulu ye petongi fo te ola vele tasina me e concussion tamiti ia po le sasa so fo tamiti ai sasa la vea so le ulu e ye lava tamiti o maua mai maliu ona tulanga le o le la vea so le ulu ia o mea fa penala concussion na la ele manatu mafa ia ai matuate o mo mai ia mo le sisi mete fa mo e te fa la wen ia ele se me fa pe inu te a ela ia na ma na pe control le me ai fa ya mo sa pe a o ai tulanga e o so ai me la na tauna no futa ia awane iso ona awane itai no lo tamiti on pe po fo fa ai tete ata to le molita taimeta ia ai so ona tango fele i tulanga le so ona fa ele ulo tamiti ia e ono afa ina tele e ele fala la Vaseline tene po la songa fua po la solo o le va lele lenta o na sau mai Sydney po le va lele sau mai America sau Sydney sau i Auckland
ila fiafi ta le fa na o mai le empile ia se ia John mai fa tali va le o le me o tu ia na o tu na fa ta na ile news la sona ia o te ia o pa ufa fo se le va le lo la sau ine le va Sydney ma aukilan me po le tolu tu la etal so le va pa u la te ia pa ufa fo se la ia e pe weird letter nga me fe pel pau ia alanga tangata mai le fa mola te fus pau te mina ia mai te fo e feo ai solo ai ia ta tu ngol va le pa fo ala solo le ne ia ale mele te ia o pa ufa fo se ala ia len na la o mai le fiese ful tangata il fal mai ne o tau nu va ana oisia o head injuries. O head injuries walanga na fele le mai lunga fe taui male tau lunga le va le. Io laki le fe taui aku man fa malama ma osa wa to ifaf. So le mela na to tele pa se na fa no tanga tau mai le maula to fus pa ona fele le mai lunga. Se sta na ta wala tia le o pito lunga to no le va na ta fe to no ai laki fo ele umina pa ulalo. Ia te le o o te ele sta mai malu na malu va le na o ma tua pa u la lo pe la pa u sa la le me sai na fa manu le ta fia isi tangata au ni sina na fa la to manu o ma to le ia mena e ta u til fa seat belt ha ta vale ia me fo ni vale le mo ia ta te wo ta to wo so foi vale le ia ai saunga le mua le fai pe lo belt te mi uma tu salava pela le ia te fete te ile va le bang ala la ve maulo fuspa ha leanga se tupu fa pe se me ia ai te wa fai nai me na fa tau tu na o tu langa na e tau no fouta ia na ia awalava ne tupu se me fa pena ole va ya se vo lente nei le fo sa we fo le news ia se tasio o uso maoli sa talo la kapi sa le TV1 e se smal sa be tolu dua tau sanga na maliu tau sanga lente nei ai na maliu sa masalo mielo na maliu fa pe o se a fole la fole tau ia suicide ba se be na fa palang ile pule se fu sa masalo mia ai me na tutupu lu matu le fato ai lo nei ina wa ai sa faisanga postmortem foi ta tonga fa pito na avele lo na fai ai faise suenga nei lo na fai ai o lai ai ia mea sai lo ai sa manu lai me sa manu lo na ia lo na fai ai ngol tamasa la kapi e falling mai tele au sa ta alo au Maori or Blacks alo fo i Tasman Rugby Club Crusaders le Hurricanes ale blue fo list time nga faali taila i le luafe sfurvar ona le tele ona head injuries ai sisi sa moli mawina ina wa taimina o faali taila ono ai sa lipotia se newspapers tulanga sa admitted tama o ia wa umi o taluna na nofo wa tau fale tonu lo mafau fai mating tingalo na ulu fau ma lele na va ai pe e lua le va ai jisting pe tolu foi e o alva ai ngasiona finisa ye e na mai tawina e lon tama le ai se va fo le fa tama ile fini ile tau fa talo fa ta alo le siona alo ai lana le lua te e lau mali le ala masalo mi e tulanga le o mei o fa inol polo na fa le na fa pe ai ya o tu e pula ya le o le no Soifua tulanga fo le o le ma fai wa e le o control le o conscious e nei langa me na fai la mali una fa pe na sta na te ya ma o me ai o le ta te va ile tupu te mine po te le nisi
to te le ni se All Blacks lo fa pena ana o lo mo le mawina ia effects o mene o concussion ia atun fo tu chile fia ia le usele Wally Lewis ia tasile tangata le lo te mo fa so ala tala o tangata le ma Alan Langer na le no fia ta longa le liki rugby league ia o la wa te le fo fa le tonu stamo sina usa ia Wally Lewis wala fa le tonu lan ma fa na tele mena concussion team o taalo langa ese taalo ma lo sil na tanga tina team ma te so le ulu ia ai a tonu le i a telefoni ni ia tula fono mani me pupuia na teimi ai fa tai no wa ngai ia eta longa fai ia tula ngai pupuia ia fenga luenga ia men le auta alo le ngata lai tula fono wa fa pe ona i la kapia ia na wa fengo fiena na sala ngo fit ngata pe maurunga tackle ia ma red card ya lesim fatat oi ma yellow card ya lesim fatat tali pe red pe ko sa pe ai wa tele a me fa pena tu la fone ton fa ta pui o le ton fa fa ti tu langa le ia wa le ulu la to ia la kapi liki ma le rugby ia le protecting a ton wa se tai me te o tu sel ia la kapi ma la kapi fa america fa helmet ona tulanga le concussion awa masalo is a time luma halo wa no o sima pena protector o lo matel protect le fai o le mouth guard le ye essentially le te le udu mia out of longa o tua mal mena wa fai mal me protect le udu ia o talonga e o tatu masani me tat fia ia langa wa fa metalais se o le tela tula fonu fa wa tilen tele interest ia tailo ia o tula fonu ia tam fa ia tam fa titia ma fa ma me ina ia tau nu le fa mo la inta alo ta ale fa fia ma relieve the pressure ma fa pena ia ale ele se tau le me ele fa ina ia i ule soifua ia o mela na tauna na no fouta ia wa ona tupo so sis ai mesela tatu fana witi ile nei foi vai taimi ma nei vai tau o mata ia o ngam fa solonga ia ta longa fana witi ia tati vai ma le lofo vita mai la ta la pila la iti la veulu va pena masalo tu la fone fai lunga la kapi uni lunga le level mau lunga tau von fai la tamai ina eva pem pui fo tamai la tu la wa tu esi de fo ina leanga fa ngofina fa ina fa e tamai tu sa pe ma le si ala ga fita u le si malici tu sa ma fa mena e ono fa ina el fa ai mena fa te ta ia onisia sa famous fisilia si tanga tau fama tai tala fe ngai ne me ta ala ko pia te mai lai ti no ne me kongas e vat o fi filinga na ma tua ia ile vai el tulanga ni ele ta alo ma le ta alo langa ia te awa ia si le ta alo nga ia ele ni body contacts le ta alo nga le touch rugby se vole mana yo le talo pe mali pata va atu nei le nga yo ye tanga ma fe mino ya ima tam foi alo mai menga le o le se il melipin ya la le ai mes contact le ulu e se le mali vole mana yo le talo ai mai mo pen fa pen ala kapi ya tau te tali e mata fia ya alfa la na ya sa fa tanga tana na lango te le pof pe polar pe nga ma i muliane mawai ya meselen ngas kaselen utawatu ole Alzheimer ya dementia tu sala matan fa le tonu memory Alzheimer lo fa ya sile anga telo le memory lo wa le na le memory wo ele nga yo me mo fa le tonu mela na tonu no futa ya
pena vot ia tangata I tamaiti wa fai o maua le ngase le epilepsy la fo le fa Samoa le epilepsy ia o le mai ngase mai maliu tulanga lea ma ese le fo le singas tai pe le mai maliu ese le mai maliu ia o mai na tsa o fa le ngaina ia nisi o totonga nisi o neurotino na fa pe nai tu se tai le ase se nga fo o le concussion ma le me le tulanga le stroke ma tu termina o ta no fo tulanga le stroke tu se la wala vea la wala anga tonu le fai wa pasa la tonu fa pe nana fa le anga I tonu le vai nga tonu ana le ale na pele si vai nga le tino ia mfa pe nain unisia stroke ma unconscious ma le lo asme pe o me nai tai winga fa se stroke ma le vea le concussion ia o mea o mai tauna no fouta ia ai leo se mele wai mo ia fa tala sua fo ia tilo te ia ai mawai ia to Samoa fo le se mem fa ina fa ia me la le tautuana ia se so walo ia fa ina I mena la kapi me sana la vele uru ia va ai atili I taimi umana ina yaso na duma tupe in swinga iona me fai ma anga ma me fa pena ma siri pe ia I lana fa longona pe pe a fai wa umana vai fo mai ma fai matulanga I tauna ia wai ono tupu mun ia o tuai wale te se me te fai te fai ia le anga fai te tele le tulanga le o le concussion po le te ingi o le fai ai te le lo la se uputa to o la ufa punga le upule le vele concussion ia na se me fa matala o le fa te ia le fai ai po le te ingi fo i le fai ai ia po le fa manu ai le fai ai tene se fa punga fai ngofia na mala mai ile ni me ta o concussion matu ia tele la wala ngo tulanga le fai ai tau no fouta ai ia tonu lam fai fota tu taimi ia tonu le o avano mai ni sinei taimi fa so mai ia ai tonu la fa ngata ida po klame la wa vole tulaia ai fa malu watu pe fa yese ngana fo sala ia matua na ia o la fo yo tulanga ngana o mene ia ni sio taimi fa le tonu fo se fa mtalanga I le me ia fa pena na fa le tonu fa mtalanga ai lo fa le tua ma ia pui peo tātou ia o tau, ia maule se fo maua mal langi ma, ia wale whasauni atu mo le tau maluru o sauni atu ne iai. Ia loka ko amaka le a fo le autumn ia o autumn lau wha maluru le me, ia pa whai le tātou siaki, ma me au na whai ma vai tu whala au ia ato toa le, ia me se apa whai te malanga, ia une I whatamala fo le tu, ia atoa le au siaka au whala au taun ave, a ia wha manuia te le atua, ia soifua ia.